لێک نێزیک بوونا حکوومەتên ئەنقەرە و دیمەشق و تەهران و مۆسکۆ جارێکە دیدۆبارە بوونا مەترسیان لەسەر gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê êxistiye ber dan û standinan û kartêkirina wan li ser pêgehê Kurd careka dî Tirkiye di jehetiya xwe ji bo dirûstbûna deverên Kurdan bi Sûriye nîşan da. Kadrekê Yekgirtûya Îslamiya Kurdistanê jî bo badînan Satê ragihand. Her cara ev zilhêze digihine êk metirsî dê hebîtin û dişiyan dane bişên welatên biçûk. بله هندی يعني مديتي وما قولي بو التاريخ داك وقت هزيت مازن كهنا ايكن اكيد افت يعني تهزت بتشيك وكي خبو خالد كان جان قد جي وكان عندي كان تابع عندي يعني اسناب نمكو لكن زيجبونا فان زلهزت مازن ببدا هوکارێک اکتیفی باش بو رزگار کنا وان ملتی برینی که بندست و حتانو که بندست و حتانو که چو چاره نویسینی وکی ملتی کرد اوه صدهان ساله طبعا هاتی جیگ وکنی و دابش کنی و هر اف زلهزه بون اوه برینی که جیبونه اگر جیگ وکنی وی ملتی قادر حسن عیدو جێگرێ بەرپرسێ مەڵبەندێ چارێ ڕێخستنات هۆگ یەکەتی نیشتیمانی کوردستان دیار کرد. کورد بەشێکن ji hev peymanan û bi taybet li anê serbazî onha rolekê mezin digêrîtin û berhengariya mezintirîn rêxirawa tîrorîstiya Daişê diket. Lêfera Kurd êk helwîstî û êk dengiya xwe pitir biparêzin. دیتنا من ev zilhêzne sanahî zûbzî destaş Kurda bernadin بەڵام vê gemê de vê yariyê de pêtiviya Kurd gelek zîrek û wiriya û şareza bin بدیتنامە تانۆکە کورد نەبووینە ئەو یاریکەرێت سیاسیت کاریگەر دەبەرێ نۆکە هاوپەیمانێت خورتن عالی لەشکری بە هاوپەیمانێت هاوپەیمانانش عالی لەشکری بە بەڵام تانۆکە نەبووینە ئەو یاریکەرێت سیاسیت کاریگەر دەبەرێ کوردان دەبێت لەسەر ئاراستەیەکە سیاسی یا زەڵال یا ڕەوا کو ئەفریکا تێتە قەبیلکردن دەڤەر پێتڤی vî rolê heneyê Kurdan heye Kurd nebine beşek ji van parsan û hevrekiyên herêmî û mezhebî û dînî deverê da Kurd taybetmendiya xwe biparêzin Kurd cidaneş ew rewşa alûza hey hemiya pêtivî rolê Kurda dê hebîtin. Ji dihûkê bo badîna saet. Hatî Samî